célis ann, a fis am goil, had thór go bheann am smaine chu. sé eiche mór hawn is nach choirsnach agus ha cainam nar bha meo has sin cáin ann, bha sin sa scóil agus sé eiche mór bhain, sa sin cuirid bóna teacain, fein bíag, fein brot agus he háast na rút fichit bliana stré sin. Ha daine had sin bh an therapist nó fiú scalpai agus he cóir le daine, there's nowhere like it. sé Bonfire seá not biased, teacher. sé rút mór hawn sin na teilchin agus na chláin agus ha ri snop bhí fécin na chlán go deoch.